Okay, nanti exam dia akan bagi you the space. Okay, so now the easy. Hi, I'm back. Miss Wia here. I'm back for part 4. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan dekat you how to draw ataupun how to sketch lah quadratic graph. So, apa yang you kena tahu, apa yang you tak, apa yang perlu you fokuskan. Okay, so let's start it. Jom kita buat. So, kita nak lukis ataupun lakar graph quadratic. Okay, so maybe saya boleh just tulis contoh lah. Contoh 1. Okay, lakarkan graf bagi x square. Kita ada x square minus 4x minus 12. Okay, kita x square minus 4x minus 12. Okay, bila saya dapat soalan macam ni, okay, untuk pengetahuan you guys, soalan macam ni boleh keluar SPM lah. Boleh keluar dalam percubaan. Dia boleh keluar soalan melakar graf. I think last year memang ada satu soalan. 2023 also got one question yang melakar graf. Okay. Alright, so jom first of all apa yang you kena buat. Okay, let's do together. First step. The first step you need to do is please identify A, B, and C. Okay, you kena pandai identify this first. Okay, so kita punya A adalah 1. Okay, okay, ni pelajar tolong dengar elok-elok. Depan X ini bukan 0. If 0, then X 0 times X square is 0. So, this one depan dia adalah 1 lah. So, B adalah negative 4. Tengok negative 4. Bukan 4 saja. Tolong ambil semua. And then negative 12 for C. So, benda yang you kena faham apabila you menulis ini, dia bukan sekadar maklumat kosong. You kena faham satu perkara bahawa A ini, dia adalah menentukan graf tersebut adalah graf senyum. Graf senyum. Graf senyum sama ada menentukan graf senyum ataupun graf masam. Okay, so whenever you nampak huruf A, B, C ni, dia bukan sekadar A, B, C, dia adalah graf senyum atau masam. And then kita tahu juga bahawa C ni dia adalah pintasan Y. Okay, ni you belajar tingkatan 3 kan, YMX plus C. C is pintasan Y. Okay, ni you kena always aware. Okay, whenever you tulis benda-benda macam ni, you kena aware. The value means apa kepada kamu. Okay, so since we already know, this graph adalah graph senyum. Okay, since the A is 1, which is A dia adalah, okay, so kita dah identify lah. So A is greater than 0, which is the A is, dia senyum. Dia adalah graf senyum. Okay, so bila kita dah tahu dia adalah graf senyum, what is the third step that yang kita kena buat? Third step adalah cari punca. Okay. Okay, alright. So, you dah back to part 3 before this. So, cari punca ni ada banyak cara. So, cari salah satunya menggunakan calculator. So, for this one, I think it's better just for you untuk pakai calculator lah. Okay, senang nak buat lah. Okay, so kita pun tekan calculator. Okay. 12, so actually you akan factorizekan dia. You akan dapat x minus 6 and also another one is x plus 2 equal to 0. Oh, sorry, dekat soalan tak ada equal to 0 cikgu. Salah ni, tak boleh dia mesti kena ada equal to 0 baru boleh you solve kan. Okay, alright, sorry for that, but now it's correct already. So kita dah dapat lah punca-punca kita. Kita ada x 6 equal to 0, x equal to 6, x plus 2 equal to 0,
X equal to negative 2. So kita ada dua. Satu negative 2 on the left side and then kita ada satu lagi X sama dengan 6. Okay, positive side. Okay, now apa kita nak buat yang seterusnya? Yang ini adalah bonus lah. Kalau macam saya would like to suggest the student untuk buat. Tapi kalau you tak nak buat pun tak ada masalah lah. Bagi memudahkan dan mencantikkan you punya graph, why don't you cari satu lagi iaitu, okay, titik minimum. Because dia boleh membantu you untuk agak lah macam mana you nak sketch the graph. Okay, minimum. Kenapa minimum, cikgu? Because kita ada smiley graph. Kalau smiley graph, dia ada minimum. Kalau graph yang grumpy, yang masam, so dia adalah maximum. So, titik minimum ni, okay, as you remember, kalau you still ingat, you still remember, yang the first video that I make, kita ada cakap this thing. Sorry, this one salah ni. Okay, this minimum point, dia akan membahagi sama rata. Okay, which is what is this? Ini adalah symmetry ya. Symmetry ya, dia mesti symmetry. Paksi symmetry. So, dia membahagi, dia mesti membahagi. So, what can we do? Kita ada dua cara. Satu, kita just X plus X bahagi 2. Boleh juga. Ataupun we can do X equal to negative B over 2A. So, kita X sama dengan negative 4. 1. So, kita dapat X sama dengan 4. Okay, so kita dah dapat X sama dengan 4. And still remember, kita ada H and K. Ini koordinat lah. So, kita dah ada nilai X. So, how do we find Y? Okay, how do we find Y is actually easy saja. Kita boleh masukkan Y dalam persamaan. Kita boleh cari Fx equal to 4. Sorry. Okay, so kita bolehlah buat. Okay, 4. Sorry. I'm sorry, this one. Negatif 4 bahagi 2. So, here kita akan dapat, 2. Sorry. 2. So, this one, 2 lah. 2. Okay, so kita ada 4 tolak 8 tolak 12. So, kita ada 4 tolak 8 tolak 12. So, now kita punya Y will be negative. Negative 16. So, the coordinate is 2, negative 16. Okay, dia punya minimum. Okay, now kita dah boleh lakar graph. So, apa yang saya suggest adalah kita just lakar dulu. Since kita dah tahu dia adalah senyum. Then we smile first. Okay, kita senyum. Okay, saya buat besar lah untuk you tengok. Okay, nanti exam dia akan bagi you the space. Okay, so now the easiest part adalah untuk you draw. Since dia... So, you draw first the paksi X. Since we have the X is... Sini ada negatif. Dia ada X dia berapa tadi? Negative 2 kan? Negative 2. And then here got 6. So, obviously, okay, kalau ni negative 2, so might be negative 1 and then this is 0 lah. So, dia taklah... So, you dah boleh jangka the position of Y. Sebabnya, this is negative 2, negative 1, 0, and then up to 6 here. Okay, and then just now we already got dia punya minimum kan? Minimum, let me draw this. Minimum tadi kita tahu dia adalah negative 6 and 2, which is kat sini lah. Secara logiknya, kita tahulah ini adalah 2. And here is negative 6. So, normally, negative 16. So, normally saya akan minta the student untuk draw the curve first and then paksi X.
Okay, barulah senang sikit nak draw paksi Y. Don't draw the axis first. Kalau you draw the axis first, it's quite hard for you untuk adjust the curve, okay, the graph. So maybe you just draw. So I would like to suggest you to draw the graph first and then baru kita adjust axis. Okay, but up to you which one yang easy for you to do. Kalau dalam SPM selalunya dia dah bagi dah paksi yang tak bergerak, yang tak boleh padam. X dengan Y. So pun boleh juga, senang juga you nak draw straight away the graph. Okay, so the easiest one adalah letak paksi X terus siap-siap. Okay, so I think that's it. That is the way how to sketch the graph untuk quadratic. So see you guys later, maybe for the next part which is the aplikasi. Soalan aplikasi quadratic. Bye-bye.